Ukoliko su vam dosadile PowerPoint prezentacije, imate jedan novi didaktički alat koji se zove Emaze. Emaze se može koristiti i u besplatnoj i naravno u plaćenom izdanju. Idemo vidjeti kako se koristi. Dakle, u Google pretraživač ukucat ćemo Emaze. Evo ga. Potrebna je registracija. Nakon što ste se registrirali sa svojom e-mail adresom ili sa Facebook accountom, možete birati što raditi. Dakle, možete napraviti prezentaciju, web stranicu, jako zanimljiv fotoalbum, e-kart, blog itd. Dakle, Emaze je alat za izradu prezentacija, prikaza, od fotografija, vizualnih priča, od postojećih prezentacija, video, audio fajlova. Odličan je za sve koji žele malo drugačiji pristup nastavi i poučavanju učenika. Besplatan korisnički račun omogućava izradu do 12 sadržaja, međutim ako želite više jednostavno ćete izbrisati nešto što ste prije napravili. Spasite vašu prezentaciju i nemoguće je downloadirati, ali možete poslati, vidjet ćete link ili naravno možete je pregledati uvijek kada uđete u svoj Emaze račun. Dostupne su desetine predložaka, možete dodati slike, URL stranice, razne MP3, MP4, zapise, karte, lokacije itd. Stilovi prezentacije su jako jednostavni, prikazivat će se sadržaj kao animacija, a vi zapravo ubacujete slajdove. Dakle, jako slično kao PowerPoint, ali je dosta zanimljiviji. Teme možete birati, sad ćete vidjeti, dakle idemo raditi jednu prezentaciju, već prije smo se registrirali i sad možete birati da li ćete poslovno, da li ćete obrazovanje, umjetnost, dizajn, marketing, prodaja, razne vježbe itd. Tu su sve predložci koje možete birati u koje ubacujete svoj sadržaj, dakle svoj tekst i ubacujete svoje slike. Evo možemo izabrati ovu. The sky is the limit. Možemo vidjeti kako to izgleda. Dakle, izgleda kao animacija, a ubacujemo, radimo s njima kao sa slajdovima. Idemo krenuti odmah. Dakle, otvara nam se prvi slajd koji želimo izbrisati naslov. Jednostavno ćemo kliknuti na već ponuđeni naslov. Želimo da to bude naslov. I dakle, izbrisat ćemo ga. Napisat ćemo primjer nema granica. Ne sviđa nam se ni ovo tu. Opet jednostavno izbrišemo. Vidite da se otvara alatna traka. Možete izabrati stil, veličinu slova, pozicioniranje i tako dalje, sve ono što imate u Wordovom dokumentu. Možete dakle dodavati tekst na ovoj tu ikonici, slike, medije, znači odnosno zapise razne, oblike ili uređivanje. Možete poništiti ili vratiti ono što ste napravili. To nam je za brisanje, ovaj dugmić je za spašavanje, ovo je za download koji ne možemo napraviti jer nemamo plaćeni Emaze, a ovaj dugmić koji nam je jako bitan, on je za dijeljenje prezentacije koju smo napravili. Dakle, jednostavno ćete iskopirati link ili upisati e-mail onoga kome želite poslati. I ovo će nam biti kad napravimo prezentaciju da vidimo kako ona izgleda. Idemo dalje. Dakle, kako se rade prezentacije. Od prvog slajda idemo na sljedeći. Jednostavno pritiskom na Add možemo izabrati koji želimo slajd. Dakle, pomičemo traku i biramo koji slajd sada želimo ubaciti. Evo primjerice upravo ovaj broj 2 nam odgovara. Idemo probati ubaciti još malo teksta. Dakle, sad nećemo više naslov, idemo ubaciti tekst. Primjerice napisat ćemo danas je lijep i sunčan. Napravili smo grešku, samo se vratimo, izbrišemo.
sunčan dan i baš mi se danas uči. Kako se koristi didaktički alat Emaze. I to je to. Možemo micati ovo što smo napisali, povećavati slova, širiti, dakle jednostavno označimo i recimo stavit ćemo u bold, povećat ćemo veličinu slova, raširit ćemo. To nam je tekst. Pomičemo jednostavno po sredini gdje god želimo. Idemo probati ubaciti jednu fotografiju. Dakle, možete sa web stranice pretraživati, možete ubacivati sa Facebooka, Instagrama, naravno s Googlea, bilo što. Idemo s našeg kompjutera, odnosno iz fajla. Otvorit će nam se, dakle, bilo što vi želite, radna površina i idemo pronaći jednu fotografiju. Nešto što nam je zanimljivo. Evo, primjerice, izradu zmajeva. Opet, fotografiju možemo micati gdje god želimo, možemo je smanjivati, povećavati, što god želimo. Idemo na sljedeći slajd, jednostavno na add i ponovno biramo koji mi slajd želimo. Možemo sad, evo primjerice ovo tu, to će nam biti treći slajd. Ne sviđaju nam se ove fotografije, dakle one nam ne odgovaraju, pritisnit ćemo ih i izbrisati. Dva puta ako kliknemo na njih, onda automatski nam se ubaciva slika koju mi želimo, ali mi želimo samo izbrisati. Isto tako tekst nam ne odgovara, kliknemo i brišemo. Evo ga, izbrisat ćemo sve. Dakle, sve ono što nam ne odgovara, jednostavno mičemo. I to nam se ne sviđa. Idemo ubaciti neki tekst. Ajmo sad subtitle, odnosno podnaslov. Nazvat ćemo ga Ako ste spremni učiti, samo nebo vam je granica. I to je to. Možemo ubaciti nekakve oblike. Evo zvijezdicu, koju isto tako možemo smanjivati i raditi s njom što god želite. I to je to. E sad, recimo, želimo vidjeti kako ta naša prezentacija izgleda. To nam je prvi slajd, odnosno posljednji slajd. Idemo mi na prvi slajd. Idemo krenuti od prvoga. Dakle, klikom i to je to. On odmah traži da je podijelimo. Ukoliko ponovno želite dodati, jednostavno pritiskom na ovu olovčicu dodajete nove slajdove, idemo na add i dodajemo nove slajdove, dakle što god želite možete. I tako se možete beskrajno igrati sa Emazeom. Dakle, spasiti je možete, naravno, nazvat ćemo je, može, nema granica, i downloadirati je ne možemo, ali možemo podijeliti s nekim, jednostavno iskopirate link ili upišete email adresu kome ćete poslati. Sve vaše prezentacije nalaze se u My Emaze, a to je kad se vratimo na kućicu, povratak na početnu stranicu, ona će biti evo tu, My Emaze. Uživajte, igrajte se s Emazeom.